Anak pun dah tu deh. Keluar. Tu deh. Nyo nak tanggung jawab anak tak ben tu ben. Saya orang Islam sama tu. Ya, sama-sama orang Islam. Kenapa main dengan kah? Boleh. Kayak apa teh? Kayak dokter kolong. Wah, habis paling. Lama. Kayak dokter kolong. Nak gue. Ada darah kan. Kayak dokter kolong mau. Imam Haji. Ya. Imam Mahdi pun kawe pun. Kayak apa teh gede lang mah. Dulu kemah Bak Ujung Rono Bandung, Usuji Bak Ujung Matangkuli. Lalu sampaikan menau Bak Masjid Matangkuli Nyan Hana. Jadi sehingga itu dulu kemah Usuji Bak warga Matangkuli. Dulu kasalah karena kalun bukan kegaduhan dan ka mengganggu kenyamanan Urun Rono Bandung. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.